may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ilaklako ti kasinsin ko ti luganda, abel lakay. Ay nawaw, anya kumaita no ilaklako da. Anya kumapay ngay, gatangan ta ah. Ammo matiag maneho. Na, awan kwartata. Adamat ornong ta. Panagkunong kadigot umdas day jay. Mabalinan lakay. Ne, adaman siguro ti sa bali pampanunutom dita. Kursunadak launay day di alugan lakay. Ada ka no discount na no cash. Ipilit mo man ti kayat mon. Ay, basta, kasaritak ti kasinsin ko. Ibagakken ko na nga interesado ta itilugan na. Addagan ka dayta. Ngam kita ama, tadyak kayat ti makautang. Wun lakay, siyak ti makaam mo. Siguraduak asaan ta ang makautang. Di mo man ngamin switikan ti kasinsin mo, tanakababaeng. Ato yung tinyog nga order mo manang Maricel. Agyaman aklaunay, Jennifer. Awan anyaman naman ang. Aywan, ginatang yung gayam tilugan ti kasinsinta. Ay nawaw, syempre ah. Fully piday ta alugan. Manungay ti panangilako da manang. Secret! Saan ang mabalin nga ibagakken ka? Anya? Uray maamuam ti presyo na. Sigurado adi mo laang kabaalan ti gumatangan niya. Ay na, saan kong arapaap ti maadaan itilugan manang. Umuna iti amin, saan kumat nga amo ti agmaneho. Saan agapot agsalsaludsuda ket interesado ang kadagos. Awan samot aramidem ita abel lakay. Apay manayin. Agpasyarta ko maiti ayan dananang kentatang. Mabalin mo Usaran ta tilugan aginatang ta. Mabalin mo ta magmagnata, bakit? Wano saan, ag-tricycle talatan. Ay nawaw. Apay amagmag na wano ag tricycle ta pay laeng ket adda nga rod tilugan aginatang ta. Usaran ta atap no ada serbina. Ang mga no panunutan da aparam magta. Adamoten kadakwada day taa. Saan tamot a kontrolado ti panunot da? Nakababain, nang runa ka dagiti tattao sinitswitikam. Kasano no ibagata ang agapu iti kinaswitik mo tinaigatang iti day taalugan. Hay na, awanan ti adu asao. Alaam kit di ti tulbek tagrubwatan. Di umot imbagbaga nga umay kayo dito'y balay ita. Wen tawam mo't iti plano mi tatang. Binulod yu pa itilugan ni kasinsin nyo lupe. Ay nawaw, asino tinang ibaga kada kayo binulod mi tilugan da tatang. Lugan ti kasinsin mo dayta, saan ka day? Ginatang mi day taalugan, tainlako da tatang. Aya, Uray sa lodsudan nyo iti kasinsin ko pudno ti ibagbagak. manungay dayta. Saan ko nga ibagbaga? Anya, Nanginamot tatang. nangina ko nam. Ngam di mo ibaga numanaw. Saan ka di pa'y analuto ti karne, nanang? Saan pa yan ako? Mabisbisina ko, nanang. Ano sa inyo pa ilaang ti aguray? Adumot ti prutas kan tinapay dita. Inapoy ti kayat ko, nanang. Ayun gayam, nakasaritak ni Uncle mo David. Kat, anya ti imbaga na, nanang. Ila ko nakaditi dagana. Saan ka no? Ay, nawaw. Apay ngay. Ata saan ka no akayat dagiti anak na? Sapay mayat ti lokasyon ti dagada. Mayat ti lokasyon na. Ngamawan ti maaramidan tayaw no saan da nga ilakaw. Mangkita kayo laangan iti sabali agatangan niyaw. Mangibabay na talaga dahi jay a tao, bakit? Kasangsangpet mula ang lakay. Makapaasal mo ngamin ni Maricel. Apay manon ti anak ta. Dandan ni switikan na kano ni Lupe. Ay nawaw,
Isaw ti istorya ni Lupe kanya kitay. Nimbaglangan ata alerto ni Lupe. Ay, una yan ni Maricel. Jak amo no apay akas jemot ti ugali da ja tao. Pudno nga umadado ti sanikwada. Ngam naggapumat iti kinaswitik na ti daduma. No bagbaga ak day chay. Makaungat tumanen. Una, ta ikalintigan ng tumanan ti kalukwan na. Ibabain naman ti pamilya tayo iti kasjay nga aramid na. Ang mga no panunutan dagiti kalugaran tayo. Asaan ta nga insuro ti anak tabakay. Diyos, para ken ka, Manang Maricel. Agyaman aklaunay, Jennifer. Anya nga minon tinapatag nga ibagam kanyak, Manang. Ila ko kano ni tatalando ti daga na iji amyanan. Nakasarita mon? Wen, impa-reserve ko pa'y ki din Manungay ti panangilako na, Manang. 500,000 kano. Pagguduan ta ko ma. Ay nawaw, nanginamot gayam. Wen angam nalawa day jay. Mabalin mo amulaan iti kumkumpurme. Sagto 250,000 tangarod. Wen pagguduan ta nga rod. Ngamawan pa'y mati 250,000 ko ita, Manang. Kaano ngay nga rod? Jak pa'y sigurado. Ngam agdiskitarak pa'y Ano sak nga orayan Itulod mo to ije balay no ada madiskitar mo. Basta paggudwaan tamat ti daga, Manang. Kauwan nga min iso nga rod agatangan ta adwa. Si kakano matinang yawatan ni Jennifer iti kwarta lakay. Un bakit? Mutoy man tabilangak no kompleto mo laang. Binilang mitay, kat kompleto man. Mas dawak lang no apay at 250,000 ti dinawat mo. Kung ako man lo pagguduan nyo ti bayad. Iso mo nga min ti plano may. Apay nga rod at 250,000 ti share ni ading mo. Kat 400,000 laang mo ti bayad ti daga agatangan nyo. 200,000 laang kumaa. Shhh! Agulay makalaang kadilakay. Ay nako, agraman kabsat mo. Suitikam. Awan ti kapsat-kapsat no kwarta ti saritaan, Abel. Na, di mo mo't panunutan ti kasasahat ti kabsat mo. Panagkunam kadikat di na maamuan ti pudno. Ay nawaw, agulay makangamin atap no di na maamuan. Nagulbud ka matgayam kanyak, Manang Maricel. Ay nawaw, nagulbud mo't nga ibagbagam, Jennifer. Ti ko ng kanyak kat 500,000 ti daga agatangan ta. Kauwan mo nga min. Nakasaritak ti asawa ni Tata Lando. Ha? 400,000 kanuma gayam. Ay, kwa. Ay unay kan, Manang. Agraman kabsat mo, biktima Ni, tumal na ka man. Laglagi pa asyak tinakisarita kang tatalando. Gunggunak mo ten ati sobra iti bayad mo. Ay, saan ang mabalinti kas na, Manang? Isublim ti sobra ngayong bayad ko. Di mo namnamaan nga isublik pay. Awanan ti kwarta kanyak, nagastusan. Nalabos mo ti kasta nga ugalim, Manang Maricel. Nadamag mo, ti inarabid ni Maricel iti kabsat na bakit? Anya ti inaramid na lakay. Linuko na kanumay. Malagip mo ti daga ni Lando, ginatang da. Wen, apay ti daga aginatang da. 400,000 lang kanaw ti bayad na dayday. Ngam 250,000 ti dinawat ni Maricel iti kabsat na. Anya, Nalabas ti ugali dayday nga anak mo. agraman kabsat na, switikan na. Sa bali at talaga ti ugali dayday at tao. Nang runa no kwarta ti saritaan bakit? Ay, awanan. Asino nga iti agtalagkan kwa na, nukasta ti aramid na. Anya ti bagayo nanang. Pagsaritaan ta ti may papan iti kalukwam. Nagipulong day a Jennifer kada kayo? Saan anasaya at ti kastangar aramida manakaw? Luklukum matan ti pada matao. Kabsat mo pa'y mat ni Jennifer. Anya ko maitano kabsat ko. Gunggunak mutan ati sobra iti bayad na. Siyak tinakisarsarita kang tatalando. Saan amay parbeng ti kastangar aramidam? Asino nga iti agtalagkan ka no kasta ti aramid mo? Saan akinaswitik dayjay nanang? Diskarte dayjay. Diskarte mo't nga ibagbagam. Pangaasima, sa bali ti diskarte, sa bali ti kinaswitik.
No saan nyo amaawatan ti kayat ko asawan, saan kon aparikot day ta, nanang? Gatangak ti restaurant ni Mari Aida lakay. Manay, nagadulakit di agad gatanga mo. At da kwartam aya. Kasaritak ti kapsat ko ah. Ay nawa, panagkunam ka di. Kat umanlugot ni Jennifer kalpasan tinaramid mo apa ng sweetik ken kwa na ide. Dua atawan matan tinapalabas. Imposible ano saan nakpay anapakawan. Oray napakawan da ka. Saan akayat asawan day ta apagustuhan da ka manayin. No siyak la amay sa. Alanganin nga umanlugot da jay. Ipadas ko lata ah. Anyat amu tayo ngay. Pagtakin ka day ta. Ilaklako ti kumarik ti restaurant na. Kat, Mayat nga investment day jay ading ko. awan kwartak manang. Mabalin mat nga aglon ka. Mabayadam tumulaang no kwa. Jak kayat manang. Ay nawaw, sayang mo day jay. Ang mga numaon-una ang data ti sabali. Okay lang data manang. Paidam ka mo, gayam. No siyak, jak kayat ti agbalin a business partner mo. Narigatan. Ang mga no aramidam manan tinaramid mo kanyak idi. Ang mga no sweetie kanak manan. Diyak kaya't ti agbalin a business partner mo. Kuna nakidi kanya kon. Awan maaramidam no di na kayat. Saan mo ta mabalin na pilitam di kabsat mo? Awang kidi muna day a Jennifer ah. Awanan ti panagtalagnagan ka, gapu iti naramid mo apa ng sweetik ken kwa na ide. Sa bagay, anya ko mga minti mo day a Jennifer. No negosyo ti saritaan. Di mo ida mababalaw, no awanan ti panagtalagdagan ka? Ay nawaw, sayang nga ro day jay. No saan mo akabala na bayadan, di mo ipilit agatangan. Anya, Bayam tagatangan ta da kwartana. At di istoryahin lagi ti kalugaran tayo. At da kanuman ti di yun nagkinaawatan ni ti kabsat mo. Una, tapaidamak ka no tatang. Ay nawaw, apay mo't anay baga na apaidam ka. Una, ta saan ko a pinagustuhan tatang. Kayat na ngamin agatangan ti restaurant ti kumare na. Anya, Ti kayat na kat agbalin kami a business partners. Sa anak nga imanugot tatang. ay nawaw. Apay kami nagatangan na ti restaurant, nawan mo ti budget na. Ay, jak mo kin ni Manang. Basta siya, jak kayat ti agbalin a business partner ni Manang. Ang mga nuswiti kanak manan. Saan ang mapagpiaran da a tao? Maawatan ka anak ka. Uray kabsat mo, no sweetik mo. Narigat ti agtalag. Amo ka di da Maricel, ang nagpapaskan ti kalugaran tayo? Amuda lakay. Imbagak mo't kadakwa da iday. Apay nga rod nga awan da pay. Amangan no pa umay da pay laeng. Sayang mo't no di da umay. Umay da gichay lakay. Sigurado analadaw da laeng. Ni Jennifer ngay gayam. At da iti kusina. Madama tiluto da. agpakada kami nanang, tatang. Nasapa pa'y matanak ko. Un nga raw. Alas 2 pa ang mag. Adda trabaho nila kay Inton Rabi tatang. Isumanan ti agjutay inton rabi ay. Una, tanaglangan mananti may sa akatrabahuan na. Ada kanu ngamin iya ospital ni nanang da. O sige, agan-anad kayo nga raw anak ko. Wan tatang, agpakada kami. Mala. Bakay, nagpakada ka data. Nung di na pulos kinasarita ti kabsat na. Nasakit nga rod tinakam na kanyak tatang. Kasaritak to ni manang mo. Ti pagkwartaan naman ngaminan ka ti adday ti panunot na. Umayak man Maricel anak ko. Anya ti masapulyo nanang. Agingga ka di ita kat nasakit tinakam mo iti kabsat mo. Awan bibiyang ko iti dayja a Jennifer nanang. Ay nawaw. Mabuteng laang ti kabsat mo no switi kam manen. Iso asaan nga imanugot iti plano. Paidam ki di dayja ah. Na, kat no ag dinamag ngamin dito'y lugar tayo ti kinaswitik mo. Kan may sa, linuko mo ti kabsat mo iti. Panagkunam ka di kat agtalagpay kan ka.
No imay kayo tapno sermonan dak, agawid kay latan nanang. Agpanunot ka man anak ko. Di mo ikalintigan ti kamaling aramid mo. Tama nga no day tanto ti pakaisagmakam. Oho? Amok akayat mo ti maaddaan iti nasaliwanwan a panagbiag. Ngem iti nasaya at awagas kumaa. Saan ababaan iti kinaswiti kanak ko? Di, siyak manan ti kamalay. Talaga mo't kat asika ti kamalay. Agbalbaliw ka, nanak ko. Agbalbaliw ka. Iti kasta, agtalak ti padam at haukan ka. Nakababain no agraman kabsat mo, kat awan pa nagtalak na ka. Ay, nawaw! Saan tayo kumang agbalin aswitik tapno mapaadulaang tisanikwa tayo? Laglagi pan tayo kumaakanayon nga awan serbi ti adu asanikwa no nagtaod mat iti kalukwan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! At nabayadan may di pagadalan nanang. Ay, nawaw, manan. Masapol ng agbayad ako nanang. Nakababain ti may mention iti group chat. Urayam nga agswildo ni tatang mo. Awan kwartayo dito aya nanang. Awan kwartak ita. Damat trabaho yaw. Manula ang matiswildok ijay ngay. Intun katapusan pa imot ng agsweldo ni tatang. Ano sa mga urayan ti sweldo ni tatang mo? Tawan ti kwartak kunak. Ni tatang la akanayon ti agbaybayad. Kat agpada kayo mat ngagtrabaho nanang. Di mo papudutan ti ulo kat bigbigatan. Sika, Jake. No anya ti imbagak, iso ti aramidaw. Agkapi-kapay lakay. Ayaman bakit? Anya ti kayat mo, kamuti wano tinapay. Kamu tilatang bakit? Ibusam day ta. Ay wang gayam, nagswildo kayo ka din. Wait, Munto'y nga rodon ti swildo, tasyak ti mangi budget. bayadam ti utang tayo ti store ni Nana Petra ah. Wan, ti swildo mo lang ti pagbayad ni Jake iti pagadalan. Sika ti makaamaw bakit? Amok ang nalalain ka nga agi budget, tas sika ti babae. Kasta no adda ti swildo, irimit mo kanya. Sipod nagkasartak at sika ti mangiduldulin iti kwartata. Mala, awanan ti adu asao. Mudtuyen ta kwarta, ta mga numaksayan pay dayta. Ano sa maun, taday talang ti sweldok ita alawas. I-budget mo pa ilaan. Hello, Api nga italaan nga sinong batam ti awag ko manang madilin. busy ak ngamin itay, apay ka day. Naibusan ti agas ni nanang. Ay nawaw, naibus adagos. Kaano lang idinangipaw itak iti kwarta keng ka? Naibus nga rudan manang. Agraman bagas mi awanen. Amumot asipod na stroke ni nanang. Kat saan akon anak katrabaho. Tawan kadwana dito'y balay. Oo, sige. Mangipaw itak manon iti kwarta nga igatang yu iti masapsapol ni nanang. Asino tinagbiyahe ita? Ni Tata Ernie. Okay. Ni Tata Ernie nga rod ti pangipaw itak. Di mo liplipatan manang Tatilaang ipauit mo tinamnamaan mi kan nanang. Wan, ipawit ko inton madamdama. Agdigo sa kaun ta agpasintro ak itamat laang. Asino ti mawag? Kasla kwarta man ang ti pagsarsaritaan niyo bakit? Nilo siya akabsat ko ti kinasaritak. Apay ka day.
Anya timbaga na. Kwarta manan. Wan, ngam di ka madanagan. Tasaan mo't ati kwartam ti itid ko kadakwada. Anya. Ti kwartaan nagrigatak ti ipawpawit ko kadakwada. Awan matimbagak. Bakit? Amok no anya manan ti pampanunutom. Awan dakas ngayon sawang ko. Ununaan ka tanarigatan. Amangan no sa bali ti panunutom. Diyak kayat ti kasta kulas. Agsalsalod sudak lang mo. Apaya kastamot nanti panagsasaom kanyak. Defensive ka launay mo. Pumutangak man na Petra. Ay nawaw, sa inyo pa'y matabinayadan ti utang yaw dito'y isturkaw. Saan pa'y anabayadan, nana? Saan pa'y? Ti kunam kanyak kat agbayad ka no agsweldo ka. Ngamawan mo. Ni, apay imbagak mo't ka ni bakit ka, abayadan na ti utang mi ka na kayaw. Amangan no adda sa bali anang usaran na iti kwartayaw. Oh, na yun ni Madeline. Anya ko mati utangam ay May sa dosinang itlog kumana na. Sige, pautangan ka. Ngam di mo liplipatan ti agbayad Una na, di kay madanagan. Tano agsweldo ak, idiritso kong naibayan ka na kayaw. Mabiit laang nga raw da isupot ko ti itlog nga utangam. Agyaman ako unay na. Apay matakas niya tinaramid mo bakit? Anya manan ti kayat mo asawan kulas. Di mo timbagakin ka, abayadam ti utang tayo kan na Petra. Kasano ko makabayad kat manula ang matiin rimit mo akwarta kanyak. No 3,000 day jay. Day tangarod kat. Anya laang mati umanayan ti 3,000 mungay. Gimatak iti abasto tayo. Kan inted ko ti pagbayad ni Jake iji pagadalan. Ay nawaw, kunak no ninayunam may. At damat sweldaw. Adda tinangusarak iti kwartak. Anya? Amok nga ammom dayta. Oh, na yan bakit? Nada kwartak, kwarta ti pamilya tayo. Ngam nada kwartam, kukwam laeng. Apay nga yakasta. Aping amin na diyo binayadan ti utang tayo, nanang. May sakamot, Jake. Isa maditirik na ni tatang kada kayo. Takasta ti aramid yaw. Mano atawon mo't ngamin nakasta kayo. Nawa masiguro mo't na. Awan amok abasol ko. Iso adi ka agsao akasta. At basol yun, nanang. No ni tatang ti adda kwartana. Kwarta tayo amin. Ngam no da kayo ti adda kwartana. Ibagayo a kwartayo lang. Apay nga niya kasta kayo. Wan ata ni tatang mo ti padre di pamilya. Agpada kayo lang mo't nga da trabaho na. No kasi kumakat pag tinulungan nyo abayadan ti utang tayo. Naa. No kasta mo't karamidan ni tatang. Maragsakan kayo nga ta. Sigurado asaan, nanang. Ang mga no tumayab amin na plato di tibalay. Ay, di ka agpakalaeng. Tawan ti ammom, Jake. Naalam ka di ti impawit ko a kwarta. Un manang, naalakon. Gimatang ka kadi iti agas ni nanang. Nalpasan manang, gimatangak matlaang iti bagas mi. Nasaya at mangarod no kasta. Kaano manen ang makapawit ka manang? Ay nawaw, kaipaw-pawit ko lang. I-advance ko lang manang. Di ka madanagan, ta sa anak mo't ama naglipat. Tunggal maalak ti sweldo, kat mangipaw itak magkada kayo. Nagasat ako na, itadakabsat ko akaskan ka. Agyaman ako na manang. Awan anyaman na. Agpakada ako, tagawid akmutan. Kasla agtudo, kat adda akpay dito ayan ti kumarek. Oh, tangdan ko bakit? Naa, daytoy laang titangdan mo lakay. Uwain, Panagkunam ka di, kat umanay daytoy. ano sampay lang anayunan Amumait na makitang tangdanak langit Naibusan ti abasto tayo. Agraman allowance di putot mo nga agad-adal. Adamot kwartam, nayunan pa lang bakit? Ada na kay planuan ti kwartak. Ay nawaw, italang mo't akurang titangdan nga inyawat ko kan ka. Saan ang mabalinti ka sa kanyak, kulas? Anya, Agbirok ka pa iti duma a sideline mo. Numasapol anayunam ti trabaho, tapno agbiag tayo. Aramidem, tas sikat ti padre di pamilya.
Sa anak anatuloy ang nagpasentro ita ading ko. Ay nawaw, apay ngay manang. Wan ata nagapa kami kinlakay ko. Apay mat. Amo na nga ado ti paggasgastusan may. Dayjay lang ti inrimit na kanyak. Amangan no nagastos mo ti kwarta nga ipauit mo kumakada kami manang. Di ka madanagan, tasaan ang mapasamak da ita. Kwartak mo ti pau-pauit ko kada kayo. Awan bibiyang Nicolas iti kwartak. Agyaman manen manang. Maipauit mo nga ti kwarta no bigan. Wan, urayam no bigat, ta ipauit ko. At damad gayam kwartam bakit? Anya ko maita no adda. Apay nga rod ang nagaduti sa Omnibus City in remit ka. Nangag mo tinagsaritaan mi iti kapsat ko? Word. Kat, nasakit tinakam mo, tatumultulo nga kadakwada. Nasakit tinakam mo nga dati kwartang ipaupaw it ko kadakwada. No isuda, ada kwartam. No gastos di ti balay, no gastos ti anak ta ija pagadalan. Awan maitid mo. Ado kayo mo't nagkakapsat. Apay asuluam ti responsibilidad yo amin. Saan adakas no kayat ko ti tumulong iti pamilyak? Amok na ita. Ngam ibagam kumakadag iti kakabsat mo tapag titinulungan yaw. Tapno saan lang nga si katinamnamaan da. Innam kayo nga kakabsat, saan ka day? Dinak isuro kulas. Sa anak akasken ka nga imot kadag iti kakabsat mo. Saan nadakas ti tumulong kadag iti kakabsat kanadakkel mo? Ngam no kastoy nga agbisin mo ti pamilyam. Ada kumamot ng limitasyon ti panagtulong mo ah. Anya tinagsinong batan nyo iti asawam. Nangag ko nga hindi to'y istur ko. Paritan nak at tumulong iti pamilyak nana. Ay nawaw, apay kanaw. Naamuan na lang amang ipawpaw itak iti kwarta iti kapsat ko. Kasta una yan ti pungtot na kanyak. Na apay ngay akasta mo't saan mo't akasta Nicolas idi Dakkel tinagbaliwan na nana. Amangan no di mo mo't impalawag na imbagkan kwa na. Uray anya pa'y apanang ipalawag ti aramida. Sigurado adi na maawatan dayjay nana. Alabay am takasaritak to ti asawam. Unman nana. Bagbagaan nyo dayjay. Isu ti lalaki, ngam isupay lang ti kasjay. Agsarita taman pa ikulas. May papanitan niya, nana. Tinaibagan ni bakit mo kanyak itay kat paritam kano at umulong iti pamilya na. Pudno ka day. Ay nawaw, sana kasta, nana. Dakas ti agululbod. Incomplete siguro man ang tistoryana ka na kayo. Isa na misinterpret dak. Anya, Kastoy nga may, nana. Nakaungetak na nasakit tinakam ko iti asawak. No da kwarta mi amin na jay. Ngam no iso ti da kwarta na lang. anya, Naitatipon no, nana. Nasakit tinakam ko, ta ipawit na amin ti kwarta na iti pamilya na. Awanan ti mabate, pare ti pamilya mi. Inton ma-short ti budget mi. Agunget, ti kayat na pa ikat dua wano talo ti trabaho. ay una yan. Di namot nadakamat kanyak ti may papan kadagita abanag. At least ita, kompleto ti istorya anang ngagyaw na. Nakasaritak ti asawa, Madeleine. Binagbagaan nyo ako manana. Saan ko abinagbagaan? Tasi kamot gayam ti ayan ti biddaw. Anya? No datangdan mo, mangibati ka kumamot iti para kada kayo. Saan mo nga ipaw itamin? Dakas gaya man ti tumulong iti dadakkel ita nana. Pagsasaritaan nyo nga agkakabsat. No adda ka sa pulan ti inayaw, tulungan da kayo mo't tapno awan maibaga ti asawam. Nang runa no kurang ti sweldo ni Kulas apagbiagan nyo. Anya nga tanong bagas kan agas langan ti ityo kada apaw nanang. Agpakalaing kaman ngaminan, Jake. Suggestion lang mag. Masansan mo't ngamin nga agpawit kayo ti kwarta kada kwada. Sigurado kayo kaday ani apong ti papanan ti kwarta nga ipawpawit yaw. Ha? May mayat latamot ano agas kan bagas. Tapno sigurado ang mausar ti kwarta iti nakaiplanuan na. Adda nga agpayso ti puntom, anak ko. Kan ano kayong agkakabsat. Husto tinaibaga ni tatang. Pag titinulungan nyo kuma, tapno saan ka amadagsinan unay.
Kantap na damat ti pare ti pamilya tayo Agung unget ka kade? Wala, tapay kastoy mo timpawit mo. Kasapulan ni nanang dagita, saan kade? Kwarta ti kasapulan ni nanang. Apay ang masapul a kwarta ti ipawit ko no igatang yung tumot laeng. Basta, kwarta latta ko man ti impawit mo. Agpudno ka man kanyak. Ninanang ka di ti agkasapulan iti kwarta wenno sika. Ay nawaw, ni nanang manang. Metlagayam. Apay ang masapul a kwarta ti ipawit ko. Agaramidak iti group chat tayo nga kakabsat. Apay mo't ngay manang. Tapno tumulong dagiti kakabsat ta iti gastos tayo. Masushort kami matan dito'y balay. Masapul nga agtitinulong tayo. Naibus manan ti bagas kat awan pa'y sweldo. Ada kwartak lakay. Siya kun ti makaamo agumatang iti bagas. Ay nawaw, sigurado ka kaday? Wen tapno adamat ti sirbik nga asawam. Ay, agyaman aklaunay bakit? Pasensya kan akadagiti insawsawang kukeng ka. Nagkamali aklakay. Awanan kanyak na jay. Tinapatag itakat nakaamiris kan. Agyaman aklaunay ta maawatan nak. Husto ka lakay. Saan adakas ti tumulong? Ngamsakbay at tumulong. Siguraduan tayo asaan nga agbisin ti pamilya tayo. Saan kayo matin nga agap-apakan tatang nanang? Nakita nga agsarsarita kayo itay. Wen nasaya at kami manen, napakawan na kun ni tatang mo. Nasayat mo itong kasta nanang. Wan kayam, adda project ko. Manuti ka sa pulam, taited ko. Adda kwartam nanang. Ada nabati iti tangdan ko. Kunaklakid din ay bagayo nga orayok man ang titangdan, wano sweldo ni tatang. Manuti ka sa pulam aya. 200 lang nanang. Siya kundi mang ted. Sigurado nga awan pa iti kwarta ni tatang mo, ta saan pa yan nagsweldo na ijay. Ay, nawaw! Saan adakas ti tumulong kadagiti dadakkel tayo? Kastamatan iti sabali a tao. Ngam ada kumamat limitasyon na. Saan mat adakas ti tumulong? Basta saan kumamat nga agbisin ti bukod tayo a pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anyat orasan ngam di ka pa'y nakaluto si Kabiron. Kit-kita nga masyak ti mga aramid iti trabaho dito'y balay. Ammom asaan tapay anamigat. Nagluto ka kumapay Ay nawaw, no tinulungan na kumaitay, dinasayaat ko ma. Tas mumbat pa'y lang amin. Kasano kat reklamo ka reklamo? Ta cellphone mo mat nga rod ti dumdumugam. Di mo pa'y ko na at tumulong ka. Ti bagam kit day, nakabumbuntog ka. Ay nawaw, saan asyak ti pagsasawam akas na eman? Di mo urayan amapunwanak kan ka, taamangan no di mo magustuhan ti aramida. Saan ako namangan dito'y? Mapanaklatan itayan ni nanang. Ha, kita ama, tamangan no agistorya ka manan kaninanang mo jay. Pagbalinendak tumanan adakis kadagiti istorya. Anyat si Dayo nanang. Sinigang at tilapia anak ko. Apay kaday. Dito'y ako na mamigat. Ay nawaw. Awan ti makan ije balayo aya. Saan pa nakaluto ni bakat ko nanang? Saan pa'y anak kaluto? Kaanya orasyan. Laitang araw, ti bagbagakin ko ana. Ngam sumungbat pa'y lang amin.
Anya? Nakabumbuntog lang unay nga gunggunay. Kasla di na amot ti aramiden na iji balay. Ungtam nga may tapno agnakam. Di ka agpaabak, ta sika ti lalaki. Sika ti padri di pamilya anak ko. Wana lang. Itian niya aga po kumangay nga agpaaba ka. Daak manen, marinilay. Anya manan ti istorya Mare Divina. Maasarak iti manugang kumare. Apay, anya ti dakas nga inaramid ti manugang mo aya. Nakabumbuntog ka nung aggunay kuna ti anak ko. Anya, Isu nga ije balay anang migat ni Iman. Taanyat orasan kat saan kanupay anakaluto iti pambigat da. ay oo na yan Mare. Agraman day taba nag-istorya umpay kanyak. Wala tasyak ti masiksikuran mare. Simple labanag day ta Mare. Di kan makibiyang. Ay saan ang mabalin mare. Kaasimot ti anak ko ang mabisbisinan nukas jay laeng. Ibagam nga min ken man, tatulungan na nga agluto ni bakit na. Amangan mek no agur-uray lang amin ti aramiden na. Ti manugang mo day jay, Mare Divina. Awan bibi ang kukungkwana mare. Ay nawaw, apay yun Mare? Kagurgurak launay day tabiron. Iti anya aga po aguraam, no awan metdakas ngay naramid na ken ka. Ay basta, agburburak ti darak tunggal makitkitak ti panagrup-rupan ah. Anya, Di mo ipadlaw nga iso ti pagsarsaritaan ta ah. kasla na singput mo ti manugang mo. Kita ka inisuman nakpay Mare. Agin sisingpo la day ta mare. Umay kakidi, tamapanta iti ayan ti manugang mo, Mare. No kaya mo di si katimapan, awan bibiyang kaw. Di uray pa'y ison ti kumarem. Apay akas dyan ni nanang mo kanyak, Eman. Ay nawaw. Kasang-sangpot mo lang ang kastakit din. Ti saludsod mo kanya. Tama ka pa asar matikas jay. Anya tinaramid na kin kaya. Di nakpanpansinan. Naranaak ida iti kumari na iti palingki itay. Di na ka siguro nakita ah. Imposible mata. Saan mo't analawat ti palingki tapno saan dak a makita? Nakita naktupay ni Nana Nelly. Nakadulakit din nga isyong bakit? Agpudno ka man kanyak. Nagipulong ka kankwana niya. Imbagam manen anagapata. Iso akas di manen ti inam kanyak. Ni, awan amok dita. Di nakman iramraman. Ay na Eman, am-ammo kayo iti inam. Amok ti ugali yu adwa. Uray di mo aklunan. Amok latan nga adda manen ti inistoryam kankwana. Iso akas jay. Ay nawaw. Ay, apya si patinak nga. Apay akas ti manen ti impose mo iti Facebook mo, ah? Shared post lang dita. Tunggal agapata kat kasta ti aramidam. No saan ka nga gipulong iti inam, i-post mo iti Facebook. Anyan tulangan nga iti panunutan dagiti makabasbasa. Na, Kan may sa, ad-adda aguraan nak ti inam no makita na dayjay a post mo. agraman shared post. Pagparikutampay. Imbes a simple lang ti saan ta nagkinaawatan, padakkelemanan. Shared post lang dita kunakmat. Aping apektado kalaunay. Basa man ti shared post mo. Kasla ti kayat mo asawan, kat malas ka asyak ti naasawam. Awan imbaga kakasta. Ay no, yak amo no anya ti aramidak kan ka Eman. Ha! Isublikan san kan nanang mo? Talaga day di a babae ah. Sino man Mare Divina? Basa ti impose ti anak ko iti Facebook. Ay nawaw, nagpost ni Eman iti kasta Maray. Na anya ti nakakatkatawa. Kasla babae mat nga rod ani Eman. Ano tunggal agapadakan bakit na kat masapol nga ipost na. Aglablabos day di abiron. Amok akayat na nga anderon ti anak ko. Isu akas jay maray. Kasjay ayamat ti under di sayang nga asawa Maray. Anyat ko na maray. Ay kwa. Ay awan Maray. Ay lawan ko. Mapanak pa'y man iti ayan day di abiron. Nay kita Maray. Amangan numapan ka ijay katagis skandalo ka. Kasla pakaragsakam tumo nga may nuagapa dagiti dua. Ni, da kayo magayam nanang.
Naimbag nga daw yo. Awan ti naimbag iti aldaw ko. Ah? Ay nawaw, apay ka din nanang. Apay, anya ti aramidam iti anak ko. Ha? Anyat kaya to ang sawan nanang? Apay anagado ti reklamo na may papankeng ka. Di mo sa maas-asikasun ti asawam. Ni, saan apod no day nanang? Di jakpay kayat. Feeling bus kalaunay. Anya? Saan ko a pinadakkel ni Iman tapno adati an anderam. Ay nawaw, tapno ibagak kada kayo. Saan ko nga an-anderan ti anak yo? Isukit di ati feeling boss dito'y balay. Di na ammo ti tumulong kanya. Imay ninanang mo dito'y balay itay. Ay nawaw, awan amok dita. Saan ko mat kontrolado ni nanang? No adaman ngamin ti saan ta nagkinaawatan kat saan amasapon nga i-post mo wano istorya am kan kuana. Apay aparitan nak nga gistoryakin ko na kat inakmat dayjay. Una, taik ikan namat ngamin iti dakas akay papanan. Uray saan ka nga an-anderan dito'y balay. Ibaga nakit di nga under ka kano. Kas nakunak itayon, awan amok dita. Idiritsom ka ni nanang no da parikot mo. Sika ti makagapo no apay akas jay ti inam kanyak. Uray simple asaan ta nagkinaawatan kat padakkelan nakit di. Daytan tuma agipulpulong ti ammong. Anya, Ibagam iti inam, asaan asyak ti kalabanan na, taamangan no adda maisawang ko, adi na magustuhan. di ka mat makaisam biron anak kaw. Ada ka di parikaw? Hay, marurudak launay iti katugangak tatang. Ay nawaw, apa iti katugangam? Ada ka di inaramid na, adi mo nagustuhan. Manakibiyang launay tatang. Anya, Tunggal adda saan mi apagkinaawatan ken Eman, kat agipulong ken nanang na. Daytoy mo nanang, manakibiyang, padakkelan na mo ti isyu. ibagam kanila kay Mau. Ano adda di yung nagkinaawatan? Saan na masapol nga idanon na iti inana? Ay, awan ti denggan ni Eman asa o tatang. Kahit kasanungarudan na ita. Addan tumasong batak no kastoy laang tatang. Ay madi anak kaw. Irespetum lata ti katugangam. Kasano nga irespetok ti kasjay tatang? Kasla pakaragsakan na no agap-apa kami iti anak na. Addaman sa ludsodak na Nelly. Anya day tanak kong. Amok anasingad agayim yu ti katugangak. Ni Mari Divina. Wala na. Apay ni Mari Divina. Kayat ko lang amaamuan no imarmarites na kadimat kada kayo. Ay kwa, Veron. Ibagayo ti pudno kanyak nana. Sigurado nga adda na istorya na dayjay kada kayo. No anya man ti parikot yu iti katugangam, da kayo ti agsarita balasang ko. Diyak kaya ti may ramraman iti parikot yu. Narigat mo't nga minakasarsarita ni nanang. Gagangay siguro ti bumakit. Ano sa mun Hay, maibus adagos ti anos no kasjay ti katugangan nana. Marinilay. Nay, Maray, no may papanmanan iti manugang mo, ti umay mo istoryaan kanyak, pangaasim, uray di mon ibaga. Ay nawaw, apay akas tamit ten maray. Ay, diyak kaya ti mairamraman iti gulo ti pamilya yo, Maray. Istorya laeng may. Kaya't ko lang nga ibagakeng ka, tabarang maksayan tirurod ko iti daydi a babae. Kinapudno na, imay ti manugang mo dito'y balay itay. Apay nga may ditaw. Agim imbestiga Si kantumo ngamin, Maray. Anya? Kay kayat mo apag-apaan jay dua. Naggapukan samot iti ayan daviron kabsat. Husto ka, kapsat. Inumustak laeng ti anak kaw. At nga mintindida nagkinaawatan iti katugangan na. Wen nga rood, narigat ti kasjay. Kumarim ni Divina, saan ka day? Wen, gayom ko day jay. Talaga ka di nga ugali na tikas jay, wano agul-ulbud laeng ti anak kaw. Ni Mari Divina ti ayan ti parikot kabsat. Anya, Oray siyak, bagbaga akmet ti kumarek. Ngam itultuloy na mo ti aramiden na.
Kasla pa karagsakan na nga agap apa jay dua. Imbes abagbagaan na ida. Saan takarkarwon na kiday. Una yan, ti kasta agalat, ti katugangan. Iso asaan tayo ang mababalaw ni Veron, takas jay ngamin ti ugali ni Divina. Sa iro no daduma. Nakasaritak ni Nelly, ket ugali kanugayam ti katugangam ti kasjay. Day tangarod tatang. Iso asaan mo't amalmalpas ti apami nga agasawa. Takas jay ti katugangak. Surwan na paikit di iti dakis jay anak na. Limulat ta ni kaskasaw, anak ka. Makabasbasol ka laeng no kasta. Ay saan tatang? Talaga masong batak day jay numapuno anak ko naktumot. Puan agam ibagam itinasayaat, di ka makiapa. Depende tatang. No sa iro kat sa iro mo. Ayunay kan, sana malpas day tanga isyaw na awan agpakumbaba. Ada ka manen. Apay, nagapa kayo iti asawam. Sa iro ka kanunanang, Anya, siyak ti sa iraw. isumat ti bagbagana. Ay nawaw, talaga tumang tangsit ta asawam. Wan nga rod nanang, naturida na sumungsungbat. Saan ko matamaungtan nang runa kat irananan no adda ti katuganga kiti balay. Ikam iti pagnakman na Wan nanang, Numasapol asipatem, tapno agbuteng, aramidem. Una yan ti asawa akas ta tigalad na. Ang mga nubaybay kat ad-adda tumangsit. anya ngay, nagawidan ni tatang mo. Apay manan. Anya ti kunam idinaminsan. Sa iro ni nanang ko? Una ta imbes abagbagaan na ka. Surwan na kakit di ti dakes. Anay ko. Apay ngagkabil ka ngay. Day tatin suro tinam. Tumatangsit kang agpayso ah. Una taglablabos kayon. Kurang pay, ha? No naumakan kanyak. Agsin na talangan. Sa nabale, tawan pa'y anak ta. Anya? Tapno awanan ti adu asa uyo iti inam. Isumot laang adi ka mapang namnamaan. Agsinatan! Nakitam tingiwat ti manugang mo. Wen maray, Kasjay tinsurom iti anak mo. Kabilan na ti asawa na. saan mo't maray? Ay nawaw. Di ka man feeling inosente, Divina. Amok ti ugalim. Saan mo't asyak tinangdanog iti manugang ko? Dinanog ti anak mo nga awanan panunot. Anyat ko na maray. No nagapada ngamin nga agasawa, saan tayon ang makibiyang? Tama nga nukarkaro a dumakkel ti isyo. Tumang tangsit mo ngaminan maray. No sa iro ti katugangan, ay talaga tumangsit ti manugang maray. Iso asika, agsingsingpet ka. Tilangan pagsayaatan dati isurom. Lumaban mo't ni bakit ko nanang. Agpasensya kalatan kang kuha na anak ko. Nakitak tingiwat na adinanog mo. Anya? Kambali ti kasjay iman. Kat no da kayo tinangibaga nga ikakiti pagnakman na. No ada ti parikot yung agasawa. Pagsaritaan nyo latan adwa. Apay akas tamot ng ti bagbagayo kanya. Tapno maliklikan ti riray. Jakon kaya ti makibiyang iti apa yung agasawa. Tanay, ibagada mutin asa iro akatugangan. Manen? Agbalbaliw ka mutin iman. Tulungam ki di ni baka mo. No ada ti diyo nakinaawatan. Di kan agpost iti Facebook. Itaman pa'y anak ko ulimag ka, si ka, Eman. Apay ka di bakit? Kat no inal daw anapudot ti ulong kanyak, idi. Saan itan? Maikawa ka. Narigat mo't no inaldaw nga gap-apata. Ay, agdrama ka man ako nakon. Pudno ti ibagbagak bakit? Pasensyakan, nagbindo ta kiti kalabas. Ikan na kiti may sapay agundaway bakit? Siguradum lang asanan ang makibiyang ti inam. Un bakit? Sana na makibiyang ni nanang no da parikot ta. Masigurado ko na ita. Ay nawaw! Saan ati kinatangsit ti isuro tayo kadagiti anak tayo? Suruan tayo kiti ida nga agaramid iti kinaimbag. No adda di da nagkinaawatan iti asawa na, bayan tayo nga isuda ti mangsolbar iti parikot da.
Katno talaga adida kabaalan asulbaran, ijay tayon tumatan a makibiyang. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.